Kaunti ma Nyamira koro chiwo ywak margi kaluwore gi nok mar arita e alwora ma kaunti no mano ma Nyamira. Mae biro kaluwore kod ripode mathoth mag njore ma osebedo kanyo kantiere alwora no. Jodak osebedo ka imonjo e dalagi ka ikwalo mwandu gi, jomoko bende inego. Ndalo 5 mokalo jonjore ne omonjo familia moro kendo bambo nyathi manyako ma anyuola no ma jahigni 14 kapok giringo magilal. Kane giloso e gwenge mopogore opogore kaunti ma Nyamira, jotelogo kwayo tend arita kwe mondo mi orakre makare kod jonjore ahinya e kinde ma Jo-Kenya koro chokore gwenge ka gibago nyasi mag Christmas. Tushaongea na DC, tumeongea na ile security team ya sub county, tushaongea na county juu ya hiyo mambo ya insecurity. Vile vile nimesikia hapa kuna askari wengine ambao wamekaa hapa kwa muda mrefu, ambao kazi yao huwa ni kusunguka kwa miji ya watu wakienda kutafuta pesa. If we have 15 cases and the month is not over, ni nini itakuwa kama hatutawekewa hiyo security within now and the 1st January? Tutaendelea kushirikiana kama viongozi pamoja na wale ambao wamepewa kazi ya kuleta amani na kudumisha sheria. Serikali yetu hii iliyokuu, kwa sababu ndio inasimamia usalama, washirikiane na wananchi wapate kujua wahalifu wamejificha wapi, ili wapate kuzuia uhalifu wa namna hiyo na madhara kwa watu wetu.